مليت مشفان هجام شارع بردوام كن بيبندين موسكو وأنقرة بروفيسور دكتور حسن أوكتايش أنقرة ميواني من دبان سلاف بوت بريز أوكتاي بريز أوكتاي دست كده دخوازم بزانه بنها بيبندين دنا بنا أنقرة وموسكو دهنكي سار بوبون بسردانا فيدان حكام فيدان وباشي جيا سروكمار رجب طيب اردوان قالوا دي سبي وندي ده كيفن رياخي آسايد نابنا أنقرة وموسكو ده. Evet, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı راست ده پشتی هلبجارتنان ده پیوندین روسیا و ترکیه ده خالک ورچرخان بوم تایبت روسیا دهات گوتن که روسیا پشتوانی اردوان دکه ده هلبجارتنان ده ل 12 ترمه جوینه که ویلنوسو چه بوم اوا پشتی لوتکه ناتوی حجده تیرمه روسیا خواهج رکفتنا داخلودانی راگهاند اوا تنگازاریه که جدی درست کرد ترکیه و روسیا هم دکارن دانوساندنه بکنه هم جی دو آلین جی هفده دو آلین دیجی هفده جی دگرن و اف هفدیتن سردانا هاکان فیدان کاری که گرین کر چند روز بر چوبو اوکراینه ایروجو چو موسکوی به لاوروف را جویه سبجی اوی به شویگوره بجوه هاکان فیدان خفتن خدا گوت دروژن پیش دا ده اردوغان و پوتین ده بجوون بحث چاره ایلونی نکر هرچند روزنامه واننده روزنامه آینده در باسی به اوی چاره ایلونه بجوون لی وی گود دمکی نزیک ده بجوون لوی دره دا دو آلین دیجی هفکور ترکیه ده بلوکا روژاوای ده هر وها روسیا جی ده بلوکا روسیا یانجی روژلات دایم ده پیوندین وان دا کار ترکیه پر گرینگه اف کار جی دما پیویس به ترکیه وک ولاته که روژ آوا داخوه هشیاریه ده در روسیای آلیه دنجی جبو پیوندین باش ین به روسیای رج روژ آوا را جی دبه نا دوان ترکیه دوی وارده گلک جاران هم بر ناتوی برخدایه لی نکاریه بحثا روسیا و اوکراین جن نکاره بده ifade کردن دوان پیوندین دا جبر وی ددما هل بجارتنه دا یعنی پشتی هل بجارتنه جی نام دبینن لاوروف و هاکان فیدان جویان پشت راجی ده پوتین و اردوغان ده بجوون هر وها بریا جوین هفته و 8 یا نتین یک گرتی ده پیامه که گرینگ بو جهان بداین بريز وقتاي نهاهن مجارين قالك هستيارد نابينا أنقرة وموسكو دهن تديار كر تركيا اندامي ناتويا مجارا اندام بونا أوكراينا وسويدي دروجوا تركيا ديا هر وها بيبندين دنا بين أنقرة وشامي ده مجارة جرين ياغو روسيا دكاري باندوري بكيا دوا مجارة ده قالوا بالانسك دنا بين سياسة أنقرة وموسكو ده yani ev mijarın hesiyar dikarım peyvendi yanj hebu dur bıxın de demek nezik de çava fıdardık. Evet, Türkiye'de iç politikada de siyaseta navxoyi u siyaseta der ve bandorla hev dikin jiber ve peywendin Türkiye ve Rusya bandorla siyaseta navxoyi dikin her vaha nakokin Rusya و Türkiye جی ام دبینن باندور لدرونیا حکومت دکه لاوروف جی ام دبینن مجارن سرکه ین لاوروف و هاکان فیدان بابتن گلک جهف جودانه لدوه ام ویجی بزانن ترکیه اندامکی ناتو ولاتکی روژاوای لی دکاره با روژاوا و ناتو جی بجنم و دکاره هلبسته خود دینم بر روسیای رژیم پیوندین خود دا است که هری باشتانه یکی ولاتن روژاوا که پیوندین هری باشن لی دکاره گلک مجارن دا هلبسته خود دا آوه یکی باش دینم
dikarin de 15 mijaran da nêzik hevbin lê 2 mijaran da dijî hevin. Dema em wan 2 mijaran binirxîne em karin bêjin tengavî di nava peywendiyên Rusya û Tirkiye de hene û ev jî cana bandor li siyaseta navxweyî jî dike. Lê Lavrov behsa geştiyariyê enerjî û dexl û danê kir. Hakan Fidan jî behsa alîkariya wan kir got ji bo alîkariyên daristanan û erdhejan û enerjiyê de rola Tirkiye Hakan Fidan her wiha behsa rola Tirkiye jî kir û di peywendiyên Tirkiye û Rusya de di rojên pêş da arasteya xwe diyar bike. Dibe em behsa vê jî bikin Putin û Erdogan 4 yan ji 8 îlûnê dê bicivin herçend medya behsa 4 îlûnê jî dike. Hakan Fidan behsa roj neke. Dibe ku amadekarî ji bo 8 îlûnê bin. Beriya civîna netewên yekgirtî de her du serok bicivin û behsa siyaseta cîhanê de bawerî bidin hev û mijara serekezî veguhestina dexl û danê. Birêz Oktay, meselekê ez dixwazim îşte bipirsim. Yani tu dibêjî ku Tirkiye dikarî ji Amerîka re bêjî na, ji NATO re dikarî bêjî na, ez ê mijarekê, ez ê meselekê îşte re bêjim. Niha Tirkiye ji Rusya S-400 kirî. Amerîka got nabe te ji Rusya S-400 kirîne ez vê qebûl nakim. Heta roja îro jî ew S-400 sindoqan de ne û depoyan de ne Tirkiye nikarîbûye û karbenê ka dîtînate bigirim divê derbarê. Evet. Rast e Tirkiye endamekî NATO'ya lê di peywendiyên xwe bi Rusyayê re jî pir baş in. Peywendiyên Tirkiye ku li gel Rusya baş in lê dîsa jî endamên NATO'ya. Ev zehmetiyek li ser Tirkiye durust dike. Aliyek Rojava, aliyek Rusya divê hevsengiyekî bigire. Dema wiha be jî Türkiye de peywendiyên Rusya û Tirkiye'de bi awayekî ciddî carna tengavî de hevsengiyan de derdikevin. S-400 kirîn lê li gel vê jî hember Rusyayê helwesekî negirtiye lê Amerîka ji ber ku S-400 kirîne F-35 nade Türkiye niha bazarên siyaset kim birêz Hasan Oktay demamen ema bibirêj ber ku em ber bi dawiya bültenê ve çin spas ji Ankara tilgelme.